mu Rwanda impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Aimable Karasira Uzaramba yanze kuburana urubanza rwe, avuga ko yabitewe n'ibikorwa by'icarubozo akorerwa muri gereza. Yabwiye umucamanza ko akeneye ku burenganzira bwe bwubahirizwa akabona kuburana. Araregwa ibyaha bya jenoside. Ku murongo wa telefone kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwubusa. Wiriweho? Uriho neza nawe Venuste Nshimiyimana. None wambwira umucamanza yakiriye ati ubusabe bwa Aimable Karasira? Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nyuma yo kumva ubusabe bwa Aimable Karasira yafashe ko bufite ishingiro, ahita agena indi tariki, ariko ubwo akavuga ko uburenganzira asaba bwakubahirizwa kugira ngo abashe kuba yategura neza urubanza akaburana yunganiwe na Maître Gatera Gashabana. Ibikorwa by'icarubozo Aimable Karasira yavugaga akorerwa ni ibihe? Yabisobanuye. Ibikorwa by'icarubozo akorerwa, anavuga ko kugira ngo abashe kugera ku rukiko yatinye ko abacungagereza bamukubita, naho ubundi ntabwo yagombye kuba aza mu rukiko. Aravuga ko aba ahantu hatabona ngo afungwa amasaha 24 kuri 24 igihe abandi babasha kubona ubwiyagamburiro. Akavuga ko amaze iminsi 3 adasinzira. Yabwiye umucamanza ko arebye n'abahubwo ashobora kumugwa mu maso. Umucamanza ahitamo kumuha uburenganzira bwo kuba yaburana yicaye. Yavuze ko abacungagereza ubundi afata imiti y'igisukari cyangwa diabete kubera ko amaze iminsi arwaye ubwo burwayi. Rero avuga ko abacungagereza bamukuyeho imiti kandi mu burenganzira badahabwa n'amategeko. Akavuga ko muri rusange ngo n'ibyo ngibyo n'ibindi yagiye avuga ko babakubita we n'abagenzi bafunganywe, ariko akavuga ko muri rusange uko bivugwa mu rukiko sibyo bikorerwa muri gereza. Ni mu yandi magambo uri kuyabwira umucamanza. Wowe uko wamubonye wabonaga asa n'umuntu koko ukorerwa yicarubozo? Umwitegereje nkurikije uko muzi yarananutse mu buryo bugaragara. Wenda wanashingira no kukuba yasabye kuba yaburana yicaye, kuko yavugaga ko arwaye, afite isereri ashobora kugwa hasi umunota ku wundi. Eric Bagiruwubusa, niba umucamanza yatanze itariki, iyo tariki wayitubwira hazaburanwa iki? Agiye gufata umwanya Karasira n'abanyamategeko bamwunganira barimo Maître Gatera Gashabana, noneho bategure urubanza, na cyane ko Maître Gatera Gashabana avuga ko iyo ageze kuri gereza nawe abacungagereza batuma Karasira abona dosiye. Rero uwo mwanya nubaho bazategura urubanza, bazabone kuburana ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Azaburana ku byaha bya jenoside n'ibyo gukurura amacakubiri. Venuste Nshimiyimana. Eric Bagiruwubusa, urakoze cyane. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye Venuste Nshimiyimana, nawe kandi nkwifurije umunsi mwiza n'akazi keza. Leta y'u Rwanda iravuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR bateye ingabo z'u Rwanda ku mupaka. Ibihugu byombi bihana bagashimuta abasirikare 2 b'u Rwanda bari ku irondo. Geoffrey Mutagoma. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda yavuze ko abasirikare b'u Rwanda ari Caporal Nkundabagenzi Elise na Soldat Ntwari Gade, bombi bakaba bari mu maboko ya FDLR mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iryo tangazo ryasabye inzego z'ubutegetsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kurekura abo basirikare. Gusa umuvugizi w'ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru, General de Brigade Sylvain Ekengebo Musa, we yasohoye itangazo rishinja leta y'u Rwanda kugaba ibitero kuri Kongo ifatanyije n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ku rubuga rwa Twitter rw'ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru berekanye abasirikare bambaye imyenda bavuga ko ari ingabo z'u Rwanda, indangamuntu zabo n'amakarita ya gisirikare nabyo bavuga yuko ari iby'u Rwanda. Iki ni ikindi gitotsi kije gikurikira uruhererekane rw'ibibazo rugenda rugaragara hagati y'ibihugu byombi kuva aho umutwe w'inyeshyamba za M23 uburi imirwano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo.
icyo gihugu gikomeza gushinja u Rwanda gushyigikira izo nyeshyamba ariko u Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma. U Rwanda ruheruka gushinja igihugu cya Kongo kurasa ibisasu byo mu bwoko bwa roketi ku butaka bwarwo tariki ya 26 z'uku kwezi dusoza, rusaba itsinda ry'abasirikare bashinzwe kugenzura imipaka ya Kongo n'ibihugu biyikikije gukora iperereza ku iraswa ry'ibyo bisasu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo iheruka gutumiza ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa gutanga ibisobanuro, ikurikizaho guhagarika ingendo z'isosiyete nyarwanda y'indege Rwandair. Mu cyumweru gishize abarwanyi b'umutwe wa M23 bageze mu birometero hafi 20 uvuye mu mujyi munini w'uburasirazuba bwa Kongo Goma, bamarana igihe gito ikigo cya gisirikare kinini kurusha ibindi muri ako karere nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyitabiriye inama yahurije i Kigali kuri wa mbere ibihugu bihuriye ku muhora wa ruguru. Abayitabiriye bararebera hamwe uko bakemura ibibazo biri mu bucuruzi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi. Wirweho? Wiriwe neza Venuste. None ibihugu byitabiriye iyo nama ni ibihe? Ibihugu biri muri iyi nama y'i Kigali harimo u Rwanda nyine rwayakiriye, Uganda, harimo Kenya, n'ibyo ariko hari kuba harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itaje ntabwo yabashije kwitabira iyi nama y'i Kigali. Hanyuma harimo n'abacuruzi birumvikana ku mpande zose kuko barimo kwiga ku byerekeye n'ubucuruzi kuri ibi bihugu bihuriye muri uyu muhora wa ruguru. Hari impamvu yatanzwe ku byerekeye kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itahagarariwe muri iyo nama? Tanzwe ku buryo bugaragara ariko nk'abantu bari muri iyi nama baganiraga kwa kundi abantu bagenda baganira inama itaratangira baravuga bati byanze bikunze umwuka mubi hagati y'ibi bihugu byombi, muzi imyuka mubi imaze iminsi ku ruhande rwa Kongo hari ibyo rwakoze, rwahagaritse indege za Rwandair. Ni ukuvuga ngo barakeka ko ari cyo cyatumye hatazamwa za Repubulika ya Demokarasi ya inama y'i Kigali. Assumpta Kaboyi, uwo muhora wa ruguru kuva washyirwaho umariye iki ibihugu biwukoresha? Navuga ngo washyizweho kugira ngo nyine ubucuruzi bubashe ariko uko abitabiriye inama bavugaga harimo ibibazo byinshi cyane. Harimo ibibazo byo gutindira, harimo ibibazo byo iminzani runaka bakavuga bati iminzani idapima neza, harimo ibibazo by'uko abakuru b'ibihugu bari bemeranije ko gari ya moshi izaca muri Kenya ikazagera no mu Rwanda ariko ntibyakozwe. Bakavuga bati mo inzitizi mu mibanire y'ibihugu, iyo hagize igihugu kimwe kitarebana neza n'ikindi gahunda ziba zaremeranijwe zipfapfana ntizijye mu bikorwa. Ibyo byose rero ni ibintu byavuzwe mu myaka yatambutse uko bagenda bagaragaza kwinuba, gutinda mu mayira, kwinuba, gusereshwa amafaranga menshi cyangwa bavuye mu kindi. Ibyo byose ntabwo bijya mu bikorwa nubwo inama atari iya mbere ibaye cyangwa se iya kabiri. Assumpta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze cyane Venuste, nawe umunsi mwiza n'akazi keza.